Yabona nje mina kusukela kudala mina ngangisho kahle mina ukuthi uma sengiganwa ngeke nje ngiyithathe intombi ezongitshela ukuthi ayikazi ibone kugaya utshwala engakwazi ukugaya utshwala okanye enomama wayo ongakwazi ukugaya utshwala. Hayi mina ngangisho ukuthi ngeke ngimthathe umuntu onjalo mina ongakwazi ukugaya utshwala ngoba mina lapha kofuze ngikhule kugaywa mina ngiyagaywa kofuze utshwala. Ukhokhokazi wami wayekade ephuza utshwala, umkhulu wami wayephuza utshwala, namanje ukhona ugogo wami ophuza utshwala. Manje mina makuthiwa ke ngizoganwa umuntu ongakwazi ukugaya utshwala ngenzani? Ngoba phela manje izinto eziningi thina abafowethu nodadewethu esigcina senza kuzona amaphutha njengoba kukhona izinkolo esikhonza ngaphansi kwazo, sibuye sicabanga ukuthi ukuganwa kwethu siganelwe izinkolo esikholwa ngaphansi kwazo. Uma uyinsizwa uganwa awuganelwe inkolo okholwa ngaphansi kwayo, uganelwe kini. Umfazi okuganile akuyena wasesontweni. Akufanele ukuthi umfazi okuganile azobuswa umthetho wasesontweni, kufanele abuswe umthetho wakini, hayi umthetho wasesontweni. Ngoba lo mfazi lo esontweni uya ngokosonta, kodwa kini umfazi wakhona, ikhona la eregistrwe khona, ikhona la umfazi wakhona, ikhona la kunethuna lakhe khona. Manje wena usuyakholwa wena.